Sve je počelo u leto 2010. godine kada je komšinica tužila Mariju Milovanović, njenu majku Canu i baku Milomirku Divljaković. Tužba se zapravo nije odnosila na njih, već na 5 mačaka koje su one u to vreme hranile. Uz optužbe da su mačke vadile zemlju iz žardinjera, ali i da su ostavljale izmet u dvorištu odakle se širio neprijatan miris, sudu su kao dokaz dostavljene i fotografije. Mačke su optužene za ometanje poseda. Presudom koja je doneta u aprilu ove godine, ovoj porodici je naloženo da na ime parničnog postupka komšinici isplate 73.000 dinara, uz to za sudske troškove još oko 15.000. Pošto je Marija nezaposlena, trošak plaćaju njena majka i baka. Njima se svakog meseca od penzije odbijaju 2/3 novca. Lepim neke tepihe i to mi je jedini živi dinar koji ja mogu svih ovih meseci da uzmem da bih mogla da pokrivam kartice, minuse u banci, koliko toliko. Slučajevi u kojima su faktički glavni krivci životinje retki su u sudskoj praksi. Advokat Ivan Ćalović smatra da u ovom slučaju postoje značajni propusti. Prema pravilima građanskog prava, mačke predstavljaju stvari i predmete i razlikuju se samim tim od ljudi jer nemaju taj voljni element koji ljudi imaju, volju i želju za smetanjem poseda ili smetanjem takozvane državine u odnosu na treće lice. Samim tim, ako mačke nemaju taj voljni element, opravdano se postavlja pitanje da li je uopšte ta presuda zakonita ili ne. Kazna koju porodica Milovanović-Divljaković treba da plati ističe već narednog meseca. Pre nekoliko dana porodici Milovanović iz suda je stiglo rešenje da im je žalba odbijena po svim pitanjima. Kod njih se još uvek nalaze 2 od 5 mačaka i na njihovo ponašanje za ove 3 godine nije bilo novih pritužbi.